Mutegeri wa Wero TV nanko wate oweni kire mubango ywa ogima no tonga ureteri ni woni Doreen Katambike nywa ndene ya Wero TV nduko ya rware turomba kwarereria stress kana kwethura we na mathwanio ya maingi. Stress ni kintu kira kiomba utwata twinde mno ngoene shetu ona kinyamisine yetu na tukaria ni kumenyera bwa ya stress ni turetera thina cia kimwiri na kinya cia turetera thina kire ngoene shetu na mantu ya yangi yonde tugwithacia. Nduko ya rware twina Dr. Muguna kuma sibitari ya Meru Level 5 Hospital urokomba utwarereria nkoroki okonia stress. Stress ni kintu tutura nakyo wontuko ya maingi nethira endere moninge ya saiti kwa tweka neko itaria shughuli cia mtu ona kinya urakoria na antu bangi. Nire kinya ita mtu asia nkero pio mtu akarema kurita ngwe bwaya no ntu kinya mwiri iyo asia inya. Mtu na wata wani muthuro utheri wona kinya kwariria antu bangi bubuirira bate muthithitie no atia. Mathwanio no yaingire mtu mwanka kwatweka na kulolwa atiranga antu bangi njira na ntu atubona na bamwe benda kuria bongo bate kwaraniria no nao. Ende tutibati kureka stress yeta nkoroki uturune bwetu nitubati kuria njira cia kuria neo na njira ira itetuthukira. Muwa muraidheria wa Wero TV na ingwetikia nobui ntuko ya rware na nkuririkanie mubango ni ogima no tonga aratwarira cia mirimo mwanya kana theria ya mwiri. Ntuko ya rware turenda kwarereria stress kana usumbuka kwa mathwanio kura kutuma mtu akamaka na itoweretwe kwethira twina daktari Muguna kuma Meru Level 5 Hospital urawatumurikira nkoroki nteto hii. Karibu sana daktari. Mbwega Doreen. Na tuita na mbere tukienda utwira stress ni mbi byo ongwa. Asante mbwega Doreen. Gwire mbere buru tutumba peak the correct kimiro word for stress. Lakini ouga katuge ni gusumbuka kwa mathwanio. Ni murimo yo mathwanio jura etawane kwithira muntu ena mantu cha maingi muno jamwe ja mega na jangi ja mathuku, which means kwina good stress na bad stress. Kingi kirampumba kuongera ni ati muntu agia stress muntu response ya mwiri kikumbwa ni mantu kuingirwa ni mantu ndariri ona kire muntu ni ndariri cha kumaka. Ndariri cha kumaka ya increased heartbeat kuna muntu ngoro ni kuura muno aina wasiwasi nyingi na gwita kiugiaga mantu ya Doreen. Ngo watwira kwithira kwina stress imbea. Yes. Na imbi. Yes. No twire saiti mantu ya stress imbea. Although kutina litra kimiru exactly ria kulita good stress tuga kuri stress itawa eustress. Eustress kaya tutethagia ikareta nontu muntu agia stress kuri chemical chito chiritawa ni mwiri. Okay? Like adrenaline na cortisol. Na igatuma mwiri jukawata inya bwega na jukethira ju ready for challenges. Na riria muntu for example agui prepare kuthomera kigerio nendaga ethera aina some bit of stress. Kana ku prepare for some maybe events, the Olympic Games. You need some bit of stress. Kana wina deadlines, you need some bit of stress. Kenda withdraw away a bit. We ready, we tayari. Ukaga stress buru, utithira wina drive, pana motivation. You need good stress. Lakini stress ni can be rolled up. Mantu yakaingia muno kiri muntu. Ya maingi demands. Wina marandu, wina magamba kotin, nuguthithia magerio, wi muritwa, wina ana bakuthoma. Mantu yakaingia muno. Kaja tumamu ejirugeta off balance. Na ndio kethira muntu atikumba kuria, atikumba kumama bwega, atikuona toro, na ndio kuona
atekwa economically productive, socially productive, na ndio kwethira muntu nagire raitawa burnout. Yes, the person is overspent. Yukethira nandi naere muntu utukumba kwa productive. Na tukienda kumenya itumi bira muno bireta usumbuka kwa mathwanio kire antu. Okay. Oria nkwirire kwina mantu ja mega na ja mathuku. Muno kira gikureta gusumbuka ni ukona lifestyle ya antu ni irachenjeria. Kwina demand nyingi muno na kugea maishene. Ukethira ni muciari ari na ana bathatu cukuru na kinya orende ai cukuru. Okay? Ugana kuthiria a university nyewe na kuthoma na kwenda kugea master's degree kana na kuthia PhD na na bawe na baba university na muciari uyu aina runi bank aina project chambuga na waka na employer na kwenda a lot from him or from her na kethira imwe kuru still mukuru na kwenda attention na ndio kethira mantu ya mwingire. Okay? Ya kamwingira ukethira atekomba go concentrate ka kuriru mantu kethira ka ko drive ndimwe na kwa careless makudira iso was speeding inontu kiongo kioge na system chemwire chionde they are changed. Nandi iu niyo iretaga stress. Nandenda kuga Doreen, stress is not an event. Nkuga mutegeri wa Wero TV, stress ti untu bakwejana ntuku imwe. Stress ni accumulation, ni build up ya mantu ya maingi. Mwanka uko na mwiri yugitare ndi sigino. Ukethira muntu akwambiria kuumbwa ni gukupu. Na ndenda kuongera bunge ati stress utiumba kwevera stress nongo karani uria umba gukara na stress na gukupu na stress utiumba kurigiria no te muntu umba kurigiria nongo kairitana gukara na stress indi mbuga twetambere tukarani uria muntu umba gukara na stress yoma na uwa mantu ya tuma stress ya maingi twethero tukimenya ni mbibyo lakini kwe nario mtu ethero ate kumenya ni mbibyo byongwa byo musumura na wauria mtu ni mbibyo sumbura kwa tweka atena answer kiuria kiu ke sionte una tawombo twira mpomba bwira rimwe kwina gitumi muntu kumenya kuchiere wa nkuruki na rimwe kethiro wina a stress njano it's important to keep a stress njano no kethiro wije kwina into stressors na ibyo bireta stress no komba ku identify kethira stress yegwirira to relationship between you and maybe spouse makuruku kana employer kana banki yaku kana tori kana chiari kana ukethiro nyate jau stress ni reta wani mantu ya mwiri ya muntu mbakuzura develop a chronic disease mbakona mtu na diagnosed with maybe mulimu wa sukari, diabetes, kana blood pressure, kana cancer, no kona nontu ba mibango era arathithetie mulimu uyu muretera stress kana ndawa iria kunywa cio muretera stress kana ukethirwa recently na ragitirwo kuguru na ndio kwethira mantu jau iyo muretera stress na ndi uria nkuga Doreen ni ati kwina itumi muno uri uwe self awareness is very important ukomba kumenya ni mbiyongwe kureta ira stress na wamba ku identify stresses in your life na ndio ukomba ku manage na sometimes no avoid okay you can disconnect kethira ni ngugi ukurita muno you can also slow down kana uga take leave bunka wiji ake what are my stressors ni mbiyomba ku improve my stress yes na wa mbere twita mbere na kiuria kiu kingi kwina rieto wa stress jano na te mtu omba umitumira akienda omba ku manage stress jano tu ne kano gurega ukutu ka exercise book kana ka loose band
ukomba kurecord ni mantu jariku jatumaga ukagea stress, ni mantu jariku jatumaga mwiri jaku jukagwirua, na ndio ukomba gukeep uyu ni ngwita stress jano ukarecord bwega ukamenya my never is a stressor kana my never no andiriria stress, omba ku identify nyachore maria bomba kunyiria stress kana baria bomba kuongera stress. Ankuga ni rahisi muntu kumenya nimbie muretaira stress na nimbie omba kunyia stress. Kinya mantu ja mega omba gwita ukona promotion ngugine maybe na big company iga kuongera ngugi ugatwika uri omba ngugine umbuga thainya cio tuku you have several meetings utikona kanya ga kuria kwina demands nyingi muno you have to fly out of the country mantu jau ya mega jomba kuretera stress no kona antu karabwega kokure moikuria mwiri jwaku kuruza a lot of weight ndio kona kinya kethera wina mantu ja mega jejire ke maisha jaku utikumba ku appreciate no utikumba inya ku enjoy nto ya too demanding. Yes, nto ya too demanding. So uriya mpomba kuga ni kira kiritumi muno in life ni balancing. Okay? Yeah. Life work balance. Okay? Kiu gituma stress irega kumba muntu. Lakini wamba gwita inyoka workaholic. Kura ntinya baja addicted kirenguge uka workaholic ugaita nguge mwanka kinya wetana ndeko mama utuko ukethera the body is so overworked mwiri yukinya slow down o mama toro njaga niragenda cio tuko na no vuita gukira mantu yo muntu na vuita kumenyera. So good organization, good time management na kinya kundelegate ngugi chengia ngugi chengia muno no vuita kundelegate kenda nyawomba kunoka na no vuita gutrust nyantu laba kuwaka below you. Nivo ya sana daktari muraitheria twicoka tukomba kwaririria mirimo iraye ireta yumanaswa na stress na ura tumba kwebana nio waitaita kuraya nitusokete ndekene intale. Kunywa rũĩ nĩ kũniacia kilo cia mwĩrĩ. Rũĩ nĩ rwanakacia mtu na ruka mtu ngozi enkenga kengu. Mtu narita ngũ iboya no ntubwa inyaira yumanacia na rũĩ. Nĩ ruthira cia mpono na rwatetheria bya kuria kuthiwa boya. Rũĩ nĩ rutwebanacia na mbaswa inyingi. Nĩ ruthira cia munoga na kunisia kuingirwa ni matwanyo. Kunywa rũĩ nĩ gũtethera cia mtu kwithirwa awiretwe. Rũĩ nĩ runiacia ugwati bwa kuwatwa ni murimo yo kansa. Na nkuwate oeni oringi muraithiria wa Wero TV ngikurikana cia mubango ni ugima nutonga na twina daktari Muguna kuma Meru Level 5 Hospital na twitete na mbere tukenda daktari atwira ni mirimo iriku yeyana cia na stress kana usumbuka kwa mathwanyo. Ibwega Ndorin kwina mirimo mingi muno yumba ku muno kayeja was mirimo ire ka was ikathukwa muno ni stress muno muntu akethira na stress nyingi ituje nagi ya reta peptic ulcer kana ironda bya kiu muntu bwa kurita asindi nyingi muno muntu mwire ni overworked bonge ni kukara muntu akaje we ikiongo egitare onde muntu ready muntu overstressed muntu amba kugia kinyanda area muntu ena stress nyingi akaragita kioro gitare onde mara gwita kumaga gwita kioro muntu mwiri yote kunogoka bonge ni mirimo ingi ni ya accident te mirimo aki muno amba kureta kinya kugia nya accident muntu kona muntu stressed kinya kethira ningare atitie kana bikibiki etana speed ndaja muno ndo nkwirire muthikiria kana Ndorin ni ati muntu ena stress yagaraja muntu makite
kuweta na speed na muno kugo kagya accident na stress ni thukagia tunya relationships ukethira muntu atena time na partner we nomba kuthira mwekuru agiteta kethira mukuru ni stressed ukaigua mwekuru akiuga mukuru kwa atireja irio byakwa nontu muntu ena stress nyingi interest ya mantu ya maingi ni uraga ni thiraga na muntu ena stress kinyana kara agiteta sana na kuthura ngwitu mantu tunini muno bonge ni toro sleep muntu ena stress ati mama toro njega na nkoro ekara kiringa muno na nkoro ekara kiringa igitare onde wambanya kugia murimo jwa nkoro ko mirimo nengi emingi bonge nimbuete kumenyithia ati muntu akara stressed igitare raja muno kinya immunity ya mwiri ni turn down ukethira muntu igitare onde na machoma na gukora aina mirimo ya ngosi nontu mwiri retain perfect balance ndio kethira immunity is very low, concentration is very low, na nya memory ni kidogo sana ate kurikana mantu jamwe ukethira ni muntu akirijaga byakura byawe kana kinya ruji kagukorwa nontu wa speed kana ichiko bikigwa akurukirite nyomba ukethira stuja eje kakumiringa na namitegete nontu I stressed tuko na stress kintu giki ni thuki muno na twira mantu ya kurumwa ni kiongo nimbi baswa mtu akiwa rimwe na kurumiro ikiongo na nyuma ringi ambere ringi na rutere ikiongo kiriko nande thank you stress ni retaga thina ya pains and aches nontu mwiri yote ni perfect balance ndikwenda gutonya ki daktari muno lakini mwiri yo mwega jithora yo na gintu jurita gintu gita endorphins ni painkiller ya mwiri na mwiri yunga yomba tu treat pain no mwana endogenous morphine ni painkiller lakini ria mwiri yangaratanire gute painkiller ri mwiri the internal na ndio kathira muntu aina ile chitwa shifting pains murimo yukajira au akaigwa mugongo na au pain ya backache headache ukethira gitare onde muntu aina painkillers na painkiller na chura to chije thini ya sindiki muno ukanywa muno chumbo kuretera acid yes na nya umba kuria muno kana ukaremwa kuria yes na twira mantu ya moya yareta stress ni onto ndo amisie kana mtu tuwe wasiambia cia kurira na fees majukumu yakaingia lakini rimwe ni twithira mtu na into bibionde na kuomba kugaramia musio wake mantu yonde yo mwitira boya lakini kwa twika kuina thina ciake cia we ngwandene wika mtu uyu na kuimena kana kaibo ya kanto bangi bo momena na taomba kuwa ba anto ya ba stress ni depend na personality kana na uria ugo kuritwe we muntu nontu muntu uria kuritwe na self esteem na gintu gitawa self worth muntu guchitikia bwega nomba inya gukup better na stress kou anguga kinya achiari kinyabo uria gakuria mwana oku nontu tubwite gukuria mwana na njira kurega guchitikia na njira kumungiria pressure nubwite kumwambia na responsibility mapema in life no kamwa challenges cha kiasi ira kumba kenda kurai muntu kumba kundiru na stress yegitare yawe nontu muntu akura kethira muntu akwa pampand kumore mwana wina miaka 18 still no achiari na ndi muntu jo urero kamwa expose ki challenges cha life akaremwa no kona nyate kumba keep relationship ate kumba kumanage mecha chiawe na mtu mnene aina mbecha endiga antoachi muteria kachikumwathina yes na ile tomba kuwa stress ukinya kiwango kia hatari ara mtu endea kuendekana inya aendwa sibitari kana anywa ndawa
ukona muntu aremwa ni kumama toro injaga aremwa ikurea aremwa iku relax na kwithirwa na good relationship na family yawe muntu nabwite gucwa daktari kana psychological counselor agatethwa kenda umba uchio na wengo ni ateakari okay na stress ikaingia muno ikabini daktari nwe amwendawa muntu kethira utikumba kumama you need something that can make you sleep you need something to calm you down niomba gwita stress no iretaka nya depression na ndiomba gwita on the other side no mwankawe now mwankoma ninjo nandi kaya na andikira antidepressant kana tranquilizers to calm you down kenda omba kumama kana sedatives ku stress ikakurukiria kiwango keu straight muntu akethirwa akimenyaga na ugaga na ukaigwa wengwa self reporting ntikuona toro ngukara ngithurangaga na kinya mwekurombo kwira wena ndi ntukuici ulikarogite tao kinya antu kanini gugutetera kinya ukauga pole pole no uthithirwe no kumbera bandu na ndio kuna stress ya kinyau ya tuma muntu ale magukupu na no ale mwiko balance mantu na bwite kona daktari na bwite kona counselor akamuteria tukienda kumenya kitha twana tununu kana ayuthi baba kuma miaka tu 10 wita 18 batu itane songo teenagers yes kitha ibethera bena murimo yoyo amathwanio na mno bani antu batiomba uciariria bau bani mbibi obasumbura na ataomba kumenya mwana onto yo wena na usumbuka mathwanio na omba umutedia ibwa gandorin ana muno ibagi ya stress kuma any age na mwana wita school age ibagi ya stress no ndu mali kwa separation kuma kile asiali na mwana go separate kile asiali etachukuru omba kuona most of the time akurira atekuria uri arijaga ibishenje stress kana atekuona toro enjaga na gukaragite taga kinya wakithurangaga ibishenje stress toitia kidogo kuma ki school age awita nursery awita class 1 awita class 8 mbiriona ndi adolescents almost na chio they are very powerful na ichi influencer mwiri muno na kuina pia pressure kuina mantu ya maingi bakwendekana bathoma na mtu akuruka na kuina demand root torini ukatha kuina demand nyingi muno kuma kiri muchiari ndenda ndendo gwata ntikwenda C ntikwenda B na mwalimu niona mwikira pressure na demand hiyo chituma mwana akaga stress muno wataka kona mwana akuruhusu weight mantu jara atwirendete atinaja najo na nya chukuru rimo kona atinaja nio always na wita akaga romba sick off kendeta kunoka na nyota gambuga kiri grade chia chukuru kona ikwinama kana kona mwana wita into drugs na nya ntu banene by the way baba inge beta into drugs as a coping mechanism the stress here so serious ko ango koni family nima ana ibagwata wa stress na nataomba uteithia mwana kana inya mtu mnene ukiria no ina nukona mtu uyu no sumbuka ni mantu wikainya wote kuelewa bwea bere bru mwana na bwite kwa ruo na karua no kiri muntu ni muntu uria etikitie urendete either muchiari kana mwalimu akamwita akamwira Doreen kana Jane you have been doing very well no they yabo kama no klasina ngona grade chaku china mi ngona ulikara ukithuranga ngona ulikara ukirujana na bange shinda iko wapi thina imbi na ndi mwana amba kuira mantu jonde agakwira mbuga nyachari bako barasere paritre nante kuigwa ndinara na nguigwa ngisumbuka muno nte kuona toro ndina ngukira mami oragwa kinyona ndi chukuru naja nandi mantu yao yareta ira mwana stress na akomba kuira
ukamweresa nobwirete kuinivu kinya aciari kenda omba kutuma mwana uyu arelaxi na nyinya stress. Na mtu mnene we ukiria no mtu usumbuka mathwanyo na ata omba umutetheria Mtu tuwe mnene awita inya cibitari aewa mandawa na ena interview bionde lakini indi au wewe mucore oke kana we muciari oke na ata omba umutetheria nkuruki kenda abua na ndi uri mucore wa muntu ukona kugia stress, chronic stress ko bwite umuoneria ate kari uri atura kari na kinya wengu agakonifirm ima na garukite muno na ina stress na uria nkwirire Doreen ni ati management ya stress ika depend na stressor kethira ni relationship ikethira ina approach yayo okay no bone a trusted friend kana reve pastor wa kanisa yao okay akabateithia kethira ni relationship ina somewhere antia icokanirwe bakare bwega kethira ni finances bakona a good counselor akabonia ni atabagwite ku manage nontu rimwe ti scarcity ti kunyia wa into gutuma muntu agia stress ni ku manage buthugu kethira ni thina ya mwiri mbakuzurwa muntu uyu atuire bwega mwankandi bero kumurimo mbiju ankoro hypertension agia murimo wa shukari diagnosed na cancer aina murimo uyu gutuma kana HIV ukona muntu na kunywa ndawa every day na ichu cost indesha kana te kugia relief na energy ira ari nio atinio na ndina bwite kwarirwa akerwa facts cha murimo uyu na yu na uria bwite kuthithia kethira gakanyia chumbi kethira gatiga kunywa njovi no manga to identify stressor na tumoni uria akamanage that stressor na uria akavoid kethira ni ngugi ingi muno no manga muntu aritanwe no manga umenye when kana riri ubwite gusuru down kwigitara gusuru down amba kona muntu atwire ngugi ne for 3 years ateta rutha muntu atikwenda kundelegate maybe ni accountant na ngugi arita atikwenda gutira muntu ungi na ateta rutha lakini ukona muntu uyu aina total burnout muntu ti productive kinyethera na kuja ngugine kutikia kuthithia alitinda guteta na antu no ti guntu akomba gwa accomplish at the end of the day na bwite kuritana how to disconnect no mwankari mwe ugeria ku disconnect umege computer umege cameras umege mantu ya maingi wito relax in a quiet place kenda omba kulipea mwiri no mwanka bunge mtu nabwite kumenya ni ate abwite kuria ukaria bwega no ukaria into yumba utethia mwiri nuntu kinya wa ya stress wa nyonchobi wa nyonchobi nyinge kenda omba kuona toro still we utenda wa okay ugokira na stress nuntu stress asirio they are beckoning you ugokira withire chirio na no ge stress yo tu njira ingi ni mtu nabwite kuchierewa ingwite kingwetere okaire mtu nabwite kuchierewa emotionally ukamenya ni mbie tumaga ukagea stress na ukagea self control nuntu mantu ya mweja gutuma antu bagea stress iku overreact you overreact over a very simple issue tumantu tunini ukethira muntu nankanire kimuri na by the way Doreen nuntu bura mpendo menyane ati ndwazire chiruya wa mathuganio tina cha mathuganio chiruya wa kimwiri atire ukona wage athina cha mathuganio inyingi mathuganio yasumbuka ni nkoro ikambiria kuringa okay ni asindi ikambiria kweja okay waga toro na mwiri jo kwenda kangugine umamira la 10
na the mwana nusu no kwenda kangugire utukona mwiri yotemba uko kana withire mwiri blood pressure nitirie ko kwina itomi muno kumenyera mathogania kenda nayo jatiga sumbure mwiri nyonkugire self control na Kimiru ni kuimenyera na kuthiria mantu ya manganiru na ya makai nte cut short na kethira ni budget inkona kwina pressure nyingi muno ndorini mwari yawe uria successful turende through tithiti kigari giki nene aina obichi nene aina nyombe nene aina kithomo giki nene mantu yau yonthe yomba utuma ukaremwa iku relax ukethirwa wina employment inya igiri kana ithatu na time te kumba kungana no kwenda ku lecture na university no kwenda ku serve your employer na mwana baku wa kwenda na mukuru waku na ukuna na ukwenda na ndito bwite ku balance na tukanganirwa ni mantu tugatiga gutara jaria tutinayo tugatara jaria twinayo na tukaigwa twina ngatho Boya sana daktari. Thank you. Nkatho cia mwanya muno no ntuba kwithira wina batwi ntuko ya rwari na kinya muraithiri boya sana no ntuba kuwatanira na batwi mubango na yo yeto ya ugima no tonga ni boya sana. Kurumwa ni njoka. Mtu akarumwa ni njoka ni boya mtu akamenya kentonto ya rangi yayo kiongo kana oranjoka ekari. Mtu akarumwa ni njoka atebati ostuka no ntobona butuma nkoro ekaringa na mpwe mno na bo bwatuma thumu ekaingia mwirine. Mtu akarumwa ni njoka atebati wetaita mno ende no bati omurita au njoka imurumirite. Ubati kumamia kana ukaria mwasye uraromi njoka urararumi kukethura kuririti ya nkoro yawe. Kwethirwa nekirite nguo yomuinya au arumi ni njoka kana mibangili kana mikathe murite. Utebati utematema kundu kuu kurumi ni njoka. Utebati ukusia thumu na kanywa. Urarumi atebati kuria kana kunywa kintu mno nchobi na intonto ya kaua nonto kabyongela mpoyo ya nkoro kuringa. Owa mutame yutheri ende ukainyelia mno ubati kowa uraomba ukumeria kala kamwe kuntu kou. Wethirwa ni kuru kana njara no oero bao nikenda bite kalele riu no wike mwasye sibitari.